Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Анда эмесе бүгүнкү күндүн 3-cü сабагын баштасак. Саламатсыздар, жакшы болду. 3-cü bölüm başladı. Ооба. Так. Канча тилүү жол менен үндүү жана үнсүз тамганы деген сөздөн алсак болот дейт. Микрофонду өчүрүп Тазбек бол. Камзоль. А менен О үндүү тамгалар. Калганы үнсүз тамгалар. Бул жерден эмне? Эки тилүү жол менен үндүү тамга тамдасак болот. 4 тилүү жол менен үнсүз тамга тамдасак болот. Үнсүз тамга бул жерден баары болуп 8 тилүү жол менен бир үндүү жана бир үнсүз тамга тамдасак болот. Баарын жазып чыксак деле болот. 8 штабындай түшүнүш үчүн эмне? Үндүү тамгалар А менен О болгондо үчүн биринчи мисалы К А болушу мүмкүн. А болушу мүмкүн. З А болушу мүмкүн. Л А болушу мүмкүн. Же болбосо К О М О З О Л О ошентип баары болуп 8 тилүү жол менен бир үндүү жана бир үнсүз тамга тамдасак болот экен. Здание деген сөздөн канча тилүү жол менен тамдасак болот? Бул жерде үндүүлөр эмне? 3-өө. Здание. Бул жерде А, И, Е үндүү тамгалар, калганы үнсүз. Ошондуктан 3 үндүү тамганан бирөөнү 3 тилүү жол менен тамдасак болот. Үнсүз тамгалардан бирөөнү 3 тилүү жол менен тамдасак болот. Баары болуп 9. Эмне? З Аны тамдасак болот. З И З Е. Же болбосо Д А Д И Д Е. Же болбосо Н А Н И Н Е. Ошентип баары болуп 9 тилүү жол менен тамдасак болот экен. Ошон менен сурабыз аягына чыкты. Комбинаторика. Бул жерде көп эле оңой эле суроолор, өзүңүздөр иштеңиздер болот. Так. Бул сонда макул карап коёбуз. Тоонун башына дейт 5 тилүү жол менен чыксак болот дейт. Ушундай деп кылсак 5 тилүү жол менен чыксак болот экен. 1, 2, 3, 4, 5. Биринчи жол, экинчи жол, үчүнчү жол, төртүнчү, бешинчи деп койсок. Канча тилүү жол менен дейт турист тоонун башына чыгып түшө алат дейт. Канча тилүү болот эле? Чыгып жатканда 5 тилүү жол менен. Бул жерде эмне? 2 тилүү менен болот. Чыгып жаткандагы жана түшүп жаткандагы. Чыгып жатканда 5 тилүү менен чыга алат. Түшүп жатканда кайра эле 5 тилүү жол менен түшүшү мүмкүн. Ошентип баары болуп 25 тилүү жол менен чыгып түшө алат. Экинчи суроо болсо, эгерде чыккан жол менен кайра түшпөсө, анда канча тилүү жол менен чыгып түшө алат дейт. Анда чыкканда 5 тилүү менен чыкса, кайтып түшкөндө чыккан жолун эсепке албасак, анда бизде 4 жол калат. Башкача айтканда 20 тилүү жол менен тоонун башына чыгып түшө алат. Бир жолду 2 жол колдонбой. Ошон менен биздин жооп аягына чыкты. Так, ала 21.
Бул жерде дагы ошол кичи. On iki muskulyottog'u so'zlar bor ekan. 9 женский lottog'u so'z bor ekan. 10 средний lottog'u so'z bor ekan. Al жерде endi qancha turli yo'l bilan har birinden bilden tamlasak bo'ladi. Qancha turli yo'l bilan har birinden bilden tamlasak bo'ladi. Muskulyotdan bir so'z tamlagan yo'li 12 turli bo'ladi. Женский lotdan bir o'rni tamlagan yo'li 9 turli bo'ladi. Средний lotdan bir sözlü tamlagan yo'li 10 turli bo'ladi. Boshqa chiqqanda 3 o'yini qo'ysak, bu yerda kelib chiqqansan, endi 1080 bo'ladi. Ekan. Shunmen javob 1080. Altı Cubay başqacha 6 pay pelchatki varken qo'lqop qancha turli yo'l bilan bir sol qo'lga bir o'ng qo'lga qo'lqop tamlasak bo'ladi deydi. Tamlagan pelchatkilarimiz iki boshqa razmerda bo'lishi kerak ekan. 6 turli razmerdagi pelchatki bor pay. O'shanda Şimdi 6 sol kolluğu var, 6 10 kolluğu var. Birinci sol kolluğunu tamlasak, bölüğün tamlagan yol ne? 6 türlü. İkincisi 10 kol tamlaganı blok hem ne? Ökö bir razmerde bol kalbaşı gerek eken. Oşonda hem ne? Bul жерден бұл жерде тамдаған біреуі тамдайыз, ошоға окшош болбогон калган 5 меме пелчатки башкача колкап тең эмес размери. Ошондуктан 10 пелчаткини 5 түрлүү жол менен тандай алабыз. Көйткөндө 30. Же болбосо 10 колдон 6 ону, соң колдон 6 ону баары болуп 36 түрлүү жол менен тамдасак болот. Ал эми bir-birinde bir de razmerde bolgondan emne 6 var. Altın kenip salsak kaydıyla 36'dan altın kenitken 30'a beraber olur. Toşan men cevap 30. Türlü yol men tamlasak bulat. Eki pelçatkini oң jana sol bir-birine beraber bolbo. Так, бұл жерде дағылы шойлы түрдегі соғылар екен. Көп қалмал бәйлі қойылы. 12 alma, 10 apelsin var ekan. Korzinada. Apelsin var ekan. Vanya deydi. Uşul korзинадан alma же болбосо apelsin gana ala alat ekan. Andan keyin Nadya bir alma, bir apelsin ala alat ekan. Oşondoy deydi. Tak. Nadyada qayсысында выбор тамдаганга мүмкүнчүлүгү көп болот. Эгер Vanya алманы алса же апельсинди алса дейт. Vanya emne 22 möme жемиштен бирөөсүнү гана алат экен. Эгер ал алманы алса,
anda bizde 11 alma, 10 apelsin kalat. Nadia emne 1 alma jana 1 apelsin alat. Bu yerden 110 türlü mümkünçülüğü var tamdağanın. Eğer de Vanya apelsin alsa anda emne kazinada 12 alma 9 apelsin kalat. Bu yerden emne 12 bölü 9 Nadia'ga kança türlü jol kalatken 108. Bizde kaysınızda köp derse 108'den 110 köp. Başkaça aytkanda eğer Vanya alma alsa Nadia'ga tamda üçün mümkünçülüğü köplük olur. Oşonduktan şimdi almanın tamdağan Nadia'ga jakşırak eкен. Не дает топографа и яблоко, и апельсин. Birinci Vanya böyle apelsin ili almanı. Almanı ki apelsini gana tamdaydı. Nadia bolsa almanı dağı apelsini dağı alat da. Oşonda aytып жатат. Nadia'da bu bolup köbürak boluş üçün Vanya kaysı fruktunu alış gerek deyip жатат. Eğer de alman alsa anda bizde 11 alma 10 apelsin kalat. Al жерден birden alış üçün 110 türlü jol menen alsa bolot Nadia. 10 apelsinin bir özünü kalagan öz tanı alat. 11 almanın kalagan. Oşonda 110 türlü jol menen Nadia alat. Eğer de Vanya apelsini algan bolsa anda bizde 12 alma 9 apelsin kalat. Nadia 9 apelsin kalagan bir özünü alıp 12 almanın kalagan bir özünü alsa 108 türlü jol menen ala alat. Bizde kaysınısında köp derip жатат. Eğer Vanya alman alsa Nadia'ga bol köylük. Başka aytkanda almanга köylük mümkünçülüğü var. Rahmat düşündüm. Bu yerde dağı tak. Bizde 3 türlü memelerimiz var iken neyse volчонок dep koyut 6 burçluk 6 gramlık meme biz kubik nanda da oynuyoruz je bolbosa dagы köyle memeler 8 bettüğü var 8 gram bu al mayrak bolot paydi 4 burçluğu tamam bu 10 türlü oşon ele oşoda kanday kança türlü bol düşüşü mümkün değil. 6 gramlı kubigiz 6 türlü düşüşü mümkün. Birden 6 açan kalan 8 gramlı 8 türlü düşüşü mümkün. 10 gramlı 10 türlü düşüşü mümkün. Bağlı bol 80 türlü düşüşü mümkün. Çölünü tıkkanda adına bileyim buna. Emi oşalda sulu deyip blok düşkönlerin içine hatabı ekosisteminin bir bolsa değil. Eğer de 6 grandu menen 8 grandu 1 menen 1 düşse 10 grandu kança türlü jol menen çıkalat 10 türlü jol menen çıkalat. Eğer de 6 grandu menen 10 grandu 1 düşse 8 grandu 8 türlü jol menen çıkalat. Eğer de 8 grandu menen 10 grandu 1 bolup düşse 6 grandu 6 türlü jol menen bolot. Общий summanda 24 бирок biz bu jerde emne bu jerde 10 türlü degenimiz 1den başlap 10ga чейин. Başka aytkanda 1 бар. Bu jerde dagı 1den başlap 8ge чейин. Bu jerde dagı 1 бар. Bu jerde dagı 1 бар. Başka aytkanda 1 degen kombinatsiyany biz 3 jol eseptep koyduk. Oşonda bir ele jol esepleşiyoruz gerek. Bu жерден 2'ni kemip salışmamız gerek. Bağlı bol 22 türlü düşüşü mümkün. 22'nin bağını жазып çıksam da öyle bolot. Eğer жақшырақ düşünüş üçün. Şimdi birinci
6, 8, 10 desek. 1, 1, 1 болушу мүмкін. 1, 1, 2 болушу мүмкін. 1, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 1, 1, 7, 1, 1, 8. Тағын іле шоны. 8, 10. 1, 1, 9, 1, 1, 10 болушу мүмкін. Же болса 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 1, 6, 1, 1, 7, 1, 1, 8, 1. Же болбосо 6, 8, 10. 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 1, 6, 1, 1. Ошон менен баары болуп 22 түрлүү түшөт. B варианты. B эмес, экинчи числосу ошо. Биринчиси 480 түрлүү түшөт. Коммутатордун башталышы. Так. Жүздөн 10.000 чейин канча сан бар дейт. Алардын ичинде ошо сандардын 3 цифрасы гана бири-бирине барабар болгон. 3 эле цифрасы, 4 эмес, 3 эле. Üç onlularda kança var? 3 onlularda A болгон канча сан бар? Bu 1'den başlap 9'a çeyin bulalat. Oşonluktan 9 türlü 111, 222, 333, oşonluk 999'a çeyin 9 TL sanımız var. Emi 4 orundularda 3 sifrası okşoş bolgon. A, B. C bolboso. Emne boş mümkün. B boş mümkün. C bolboso. Qanday boş mümkün? B boş mümkün. A qılaya qılğanlar B. A menen B bir-birine barabar emes. Бұл жерде равно 3 деп жатат. 3-кө гана, 3-өө гана деп жатат, башкача айтканда. 3 эле цифрасы бири-бирине барабар. 4 цифра эмес. Эми, мындай түрдү карасак. B цифрасы 1'den başlap emne? 0'dan başlap даже. 0'dan başlap 9'a чейин каалаган цифраны койсок болот. B 0'га. Каалаган ошондо 10 түрлүү боло алат B. Эми A менен B барабар эмес болуш керек. Анан A 0'га дагы барабар эмес болуш керек. Ошондо B'ны мындай десек болот экен. 0'ду өзүнчө кийин эсептеп койсок деле болот. Ошо 0'ду кошпой турайлы, адашып кетпеш үчүн эмне? Ошондо бул жерде 9 түрлүү боло алат 0'ду эсептегенде. Ошондо бул экөө барабар болбош үчүн калган 9 цифранын бирөөсүн алып салсак, бул жерде 8 түрлүү болот. Башкача айтканда 72 түрлүү боло алат. 0'ду кошкон жокпуз азыр. Бул жерде 0 боло албайт.
Koşsak koşmasak bola albayt. Oşonduktan emne kayda ele bul je 9 türlü bolat, bul 8 türlü bolat. Birinci bunu tandasak, je birinci anı tandasak da ele barda ayılması yok. Bul jerden da 72 san çıgat. Oşonday türlü. Bul jaktan da 72 san çıgat. Bul jerden da 72 san çıgat. Emi 0 bolgonda, uşunun 0 bolgonda olsun eseplesek mına türlü. A jana başkaça aytkanda 1000'ge bölüngen sandarda 3'e 0 bolgon 1000'ge bölüngen sandar. Ne? 1000 var. 2000 var. 3000 var. Oşantip 9000'ge çeyin var. 10.000 daha 1000'ge bölünet 1 ok. Emne al jerde 4 sifrası okşuş bolsa. Ta bizge 3 ele sifrası dep çıkanlığı üçün oşonda bul jerde 9'ta bari bol 9'ta. 72 köytülgön 4 koşulgan 9 koşulgan kayda 9. Oşonda bul jerde kança bolat eken? Tak. Nege 2 jol 9 boldu? Qaysı jel? Nege 2 jol 9 boldu 3 deymi? orunluqlardıqı 9. Ha bul bolsa 4 orunluqlardıqı. Tushunibdi. Tak, oşondo 288 bolat bu. Ova koşulgan 18. 306. Tak. Daha başka случай kalgan жоқ bu dep oylanıp kalıştam. 10.000'ge çeyin. 400.000 10.000. Ova. Tak. Bu yakta ikinci sifra A bolganda ne üçün 8 uçur boldu da? Bul geldi mi? A ne boluşu mümkün bu? Oşo. İkinci sifra A bolganda 8 bolganıga. Buljelerde oşon esep kalbapım. Oşo buljelde kata kettim de oyladım. Buljelde da 9 bolat. 9. 9. Oşonda buljeler kalganlar 81'den bolup katlıyor da. Ova. 81, 81, 81. Ha. Oşonda turarak bolat. Ova. Ayttım mı? Niye? Ya işte 9 koşul. Koşulgan 27 bolup kalatpı. Ova. Oşonda 288 koşulgan. 9 koşulgan. 9 koşulgan 27. Başkaça aytkanda 81'de türkө koyutkön koşulgan 9 333 san kelip çıgat eken. 81'den 4 koşulgan 9. O. Oşonu menen emne 100'den 10.000'ge çeyin 3 sifrası gana okşoş bolgondorдун sany 333 da eken. Emi formulalarga keldik. Kombinatorikada formula C. Dan qanday formulalar var o'zi oşolar. Заключение плюсnak. Так. Formula var. Bunu bilseniz direkt yazılmış gerek.
tölde aytmışlar. Tak. Teoriyani okup koyuş oңой bilen koldanış kıyın deydi. Oşonduktan emne sula iştep koldansaq жақсыраак bolot dep oylayım. Короче, Mehmet'in alfabetinde bu точка менен тире гана колдонуп söz жазат экен. Анан канча түрлүү 5 символдон турган сөзү бар деп жатат, коду бар же болбосо. 5 символдон турган 5 Ар биринде эмнени колдонабыз? Точка или тире. Точка или тире. Бул жерге да точка или тире. Бул жерге да точка или тире. Бул жерге точка или тире. Так. Ошондо бул жерге эки түрлүү жол менен болушу мүмкүн. Бул жерге да эки түрлүү, бул жерге да эки түрлүү, бул жерге да эки түрлүү. Эки түрлүү. Башкача айтканда 2-нин 5-нчи даражасы 32 5 символдон турган kodu бар, же сөзү бар. Иш кылып эки суроого караса. Бул жерде да эле айтып жатат, ошо так 2005-нчи. Kança türlü jol menen deyt. Futbolni komandaga bir kapitan jana kapitanın жардамчысын tandasak bolot deyt. Bir futbolni komandada 11 oyuncu bolot. 11 oyuncu olsa kapitanı kança türlü jol menen tanda alabыз? 11 türlü jol menen. 11 oyuncunun kalan birisi boluşu mümkün. Biz tamda büttük kapitanı. Anda bizde 10 oyuncu kaldı. 10 oyuncunun içinin kapitanın jardamчысынын kança türlü jol menen tamda alabыз? 10 türlü jol menen. Oşonda 11 көйтүлгөн 10, başka çıkan 110 türlü jol menen kapitanın jardamчысы жана kapitanı tamday alabыз. Бул жерде экөөнүн тамдап жатканыбыз үчүн көбөйтүп жатабыз. Эгерде бирөөсүн эле тамдаганыбызда анда öz ele болуп калмак эле. 110 türlü jol менен тамдай алабыз. Теорияны өзүңүздөр да окуп алыңыздар бир сыйла. Бул жерде жакшы эле түшүндүргөн. Сколько мы можем выложить? Dört türlü svetdegi şartlarımız varken alardı bir katala kança türlü jol menен koysak bolot деп жатат. Башкача айтканда 1, 2, 3, 4 бардыгы ар türlü свет деп түшүнсөк болот. Буну канча türlü жол менен ушуларды колдонуп канча türlü сөз орунду сан жазсак болот деп жатат да. Бу эми формулировка кылса башкача тилде айтса. Эмне? Söz doğruluğu sandı. Bizde 4 sifra var. Anan al bir sifranın birden gana kullanılabız. Birinci, bu jaka 4 türlü jol menен kelişi mümkün. Biz uje 4'ünün birösün koldanganыбыз üçün 3 sifra kaldı. Ekinci, düzdüğüne 3 sifra gelet. 3 sifranın birösün koldanganыбыз üçün 2 ele sifra kaldı. Sonda 10'luğuna 2 türlü gana kelet. Akında 1 türlü kelet. Oşonda bu жактан 4 көйтүлгөн 3 көйтүлгөн 2 көйтүлгөн 1 24 түрлүү жол менен жазсак болот. Бул жерде ошону айтып жатат. Красный, черный, синий. Короче, кара, кызыл, көк, жашыл
şərtlərdi bir qatara qancha türlü jol menен tizsek bolat demişler. Oşol ele sözdü просто sifralar türünde ko'rsatdim. 24 türlü jol menен tizsek bolat. Bu жерде да ошону айтышса 24 так. Бұл жерде 20 bir mamleketте 20 şahar var ekan. Har bir şahar bir-birine, har bir iki shaharda avialiniya var ekan. Boshqacha aytganda, samolyot uchat ekanda. Qolganda iki shaharda olsa bir-birine samolyot uchat ekan. O'shanda qancha avialiniya var? Boshqacha aytganda buni so'rovni jo'nakoy ele formatda bizning tilga qo'yib berayim. 20 o'quvchi bor. 20 o'quvchi bir-biri bilan salomlashsa qancha salomlashuv bo'ladi? O'shalarga bu yerda shahar bilan avialiniya qo'yib qo'ygan. Endi 20 o'quvchi bor, bir-biri bilan salomlashsa qancha salomlashuv bo'ladi? 20 salomlashuv. Salomlashuv uchun endi salomlashuv uchun 2 odam kerak. 2 odamning o'rtasida bo'ladi. Birinchi odam 20 odamning qolgan birisi bo'lishi mumkin. Ikkinchi odam birinchi odam tanladik da 19 odam qoldi, to'g'rimi? Hamda ikkinchi odam 19 odam qolgan birisi bo'lishi mumkin. Bular qo'ysak, endi 380 bo'ladi. Biroq misolga A adam bu adam bilan salomlashgan bilan bu adam A adam bilan salomlashganni qo'yib birda, to'g'rimi? Biz bu yerda ikki boshqa deb hisobga qo'ydik. O'shandaqdan bu общийni 2 ga bo'lishimiz kerak. O'shanda 190. Bari bo'lib 190 salomlashuv bo'ladi. Cevabında da 190 avialiniya bo'lsa kerak. Dostlar, so'rovni kichkina, ya'ni o'z so'rovlar o'zi o'shantib jasalat. Bu yerda da 380 deb topdi. Biroq A shahridan B shahriga uchgan bilan B shahridan A shahriga bir ele avialiniya qo'llaniladi, ikki boshqa avialiniya qo'llanilmaydi. O'shandaqdan 2 ga bo'lib qo'yishdi. So'rovlar o'zi o'shantib jasalat. Bir so'rovni ele kichkina otlarni o'zgartirib, tegib o'qib qo'ysalar, boshqa qiyin so'rov bo'lib qoladi. Ya'ni tushunmagan so'zlar bilan jasab qo'ysalar. Keyingi so'rovni qarasak, ya'ni yaxshinaqa so'rovlar qo'ydik. Javobi yo'q desa, javob bor, aqldan o'zingizlar o'qisangiz bo'ladi. Qancha turli yo'l bilan ne deydi? Tak. Qancha turli yo'l bilan 3 klasskani 3 turli klasskani 5 turli klasskani tanlab olsak bo'ladi deydi. Boshqacha aytganda klasskalarimiz bor ekan 5 turli. Şunun içinden 3'ünü tanlab olishimiz kerak ekan, 3 turli. Birinchi klasska, ikkinchi klasska, uchinchi klasska, to'rtinchi klasska, beshinchi klasska. Bu yerda emne. Formulalarni bilsangiz kerak, yozib qo'ying, ma'qul. SNK degan bu emne. N faktorial, K faktorial, N minus K faktorial. A, N, K degani bu N faktorial. Mana N minus K faktorial. Bu formulalar bayağı jelda yozilgan. Payday tushuntirmasini aytsak, bu formulanın kelegili yo'q. Do'stlar, shu formulani ham qayda-qaydalar shu tushuntirib o'tsangiz, o'sha tushungandan keyin formulani qo'llanib ketganga deganda. Endi bu yerda 3'ünü tanlashimiz kerak. Boshqacha aytganda 3 metod tayyorlab qo'ysak, shu 3 klasskani olishimiz uchun. Birinchi klasska qolgan 5'ning birisi bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Al emi ikkinchi klasskani tanlash uchun o'sha Bilon tam alt svetdan aldık da bu yerda lazniy deb işte boshqa svetdan olishimiz kerak. O'shanda boshqa 4 svet bor. 4 svetdan birisini olsak bo'ladi. Eko'ni aldık, qolgan 3 svetdan boshqasini olsak bo'ladi. Bu yerda nima bo'ldi? 60. Biroq, endi misolga biz tanlagan klasskalar A, B, C bo'lsa, anda biz kechirasizlar. A, B, C bo'lsa,
A, C, B deb alsak dagы ökö baz bir ele nabol bolat. Bir ele köptük bolsa. To'g'ri? Bu жерде köptükdü жакшыраак колдонсак жакшы болот. A, B, C. Birinci misal A'ны tanladık, B'ны tanladık, C'ны tanladık. Başkaça aytkanda 3 svetni aldık degeni. A, C, B деген svetni aldık. Ekinchisi birinci A'ны tanladık, keyin C'ны tanladık, keyin B'ны tanladık. Bu жерде да айырма жок. Bazı belе ökö ne? Bu köptük birbirine barabar. Je bolboso A, je bolsa B, A, C деген köptük da bularga okşoş. Je B, C, A деген da bularga okşoş. Je bolbosa C, A, B деген da bularga okşoş. C, B, A деген da okşoş. Başkaça aytkanda 6 birbirine okşoş. Алардын içinden bizge bir ölçüyle kerek. Oşol üçün bunu 6'a bölüp koyuyoruz. Başkaça aytkanda cevap 10 çıkar. Bu emne kombinatorika deydi. Kombinatsiyalardı ele esepteyiz. Oşonduktan C'ni kollanıyoruz. C'ni kollanıp C bu жерде bizde 5 türlü meme var. Anın içine 3 ön tandaşımız gerek. Başkaça aytkanda 5 faktorial, 3 faktorial, 5 kemtilgen 3 faktorial. Şonda 5 faktorial 120, 3 faktorial 6, 2. Başkaça aytkanda 10 çıkat. Kayda ile oşol cevapты alabыз. Bul түшүндүрүп берген, bul уже формула менен. Bunu kayda түшүндүрүп бербейли, уже колдонушту билсеңиз, сразу эле C деп колдонуп кетсеңиз болот. Олимпиадада ушинтип түшүндүрүп кетсеңиз болот. Тандаган жолу ушунча болот деп эле. Эгер мындай формуланы билбесеңиздер, анда жөнөкөй жол менен түшүндүрсөңүздөр дагы жооп бере эле болот. Ошон менен суроо жообу 10 чыкты. 29 болуп. Так. Ondan keyinki sorularını koyarsak. Так. Kança türlü jol menen ушундай болгон 3 түрлүү светтен флаг жасасак болот дейт. Эгер бизде 5 түрлүү светибиз болсо дейт. Анда бул жерде эмне? Бул жерде местасы алмашканы бизге эсептелет да. Жанагы жерде 21-соода месталарын алмаштырганыбыз эч кандай айырмасы жок. Анткени биз жөнү тамдап алып жатабыз. Бул жерде местасын алмаштырса башка болуп калат. Мисалга Россияныкы кыз мен да жакшы билем, иш кылып местасын алмаштырса эле бир башка бир мамлекеттикке окшош болуп калат эле. Ошондуктан бул жерде эмне? Биринчи 5 түрлүү свет келет, андан кийин 4 түрлүү келет, кийинкиси 3 түрлүү. Баары болуп 60 түрлүү жасасак болот. Же болбосо А эмне? Бул жерде места важный. C'де болсо места не важный. Места керек эмес. Бул жерде места керек. Месталары өзгөргөн сайын бизге башкача болуп жатат. Ошондуктан 5тен 3тү тандасак эмне? Бул барабар 5 факториал, анан 5 кемтилген 3 факториал. Башкача айтканда 120 бөлүнгөн 2 60. Жооп 60 болот. Б вариантта эмне деп жатат? Эгерде кандайдыр бир мемеси дейт, кызыл болсо дейт. Кызыл болсо. Аз дайым бирөөсү кызыл болуш керек экен да, ошо 3 меменин 3 светтин бирөөсү. Андай эмесе так. Şunday kılıp 3 meme sızıp alsak. Эгерде birinci polosu, birinci katar kızıl bolso, bul жерде экинчи катар кызыл болсо, бул жерде үчүнчү катар кызыл болсо, ошону эсептейбиз. Так. Эгерде биринчи катар кызыл болсо, анда бизде калган 4 эле свет калды. Бул жерге 4 түрлүү келет, бул жерге 3 түрлүү келет. Баары болуп, эмне?
12. Oşonda ele bul jerge dagı 12, bul jerge dagı 12. Summalna 36 türlü jol menen tanday alabız. Aldayım kızıl bal bolgan flagda. Bal bol 36 60 blok alanın içinden bir kızıl bal bolgan 36 eken. Oşon men şu ayağına çıktı. 31. Şunu menen bugünkü sabagыбыз бүтtü. Katçı bilgeniz üçün çoğun rahmat.